Kerina perpulungan do singgo ngejapkan perkuhatendo, singgo nahkan persembahan pengatakan bujur, sinahkan persembahan janji iman, bagai pesinahkan persembahan persepuluhan. Ibas gelar Tuhan Yesus, pasu-pasundu kerina kekelengan kami enda baik kesehatan na usaha pendahin pelayanan, bagai pasu-pasundu kerina isi jabuna. Orang tua kami singgo saitun pasu-pasu kesehatan na ibas usiana singgo lanjut, gelah tetap malam Athena. Bagai jabu-jabu silakuh kam Tuhan sinampatisa, gelah banci ibabaina jabuna guna terus bersembah man Tuhan. Jenari jabu-jabu sir tedah ate guna datkan tuah anak. Ibas gelar Tuhan Yesus pasu-pasundu dengan kam Tuhan sinjujurkan tuah anak ku tengah-tengah jabu senina turam kamienda. Anak-anak kami KAKR pasu-pasu bas pertumbuhan perkembangan berekendu hikmat ras kepentaran. Bagi anak-anak kami permata pasu-pasu bas kemudanna ibas pendidikan perkuliahan na berekendu kepentaran singgodung janah gundarin daramedahin buka kendudalan sirdahin kam ka Tuhan masu-masu pendahinna. Bagi anak-anak kami sir tedah ati gunar jabu kam si pejumpakan ras jodohna. Senari terus kami ertoto mankrina serayan-serayandu baik si emeritus pertuadiakan pengurus kategorial, pengurus PJJ, kepanitiaan silit, pasu-pasu kerina kami Tuhan, gelar ngasukna kami dahin pelayanan bagi sentudu ras surasurandu. Bangsa ras negara kami pendeskan kami man bandu, berekendu hikmat man pemerintah kami, gelah ipakena jabatan kuasana, guna pehulikan ku tengah-tengah bangsa ras negara kami. Khususna ibas menangani pandemi COVID sehingga lebih baik, mari Tuhan pasu-pasundu gelah terus kadanenda semakin baik. Senarilah kami lupa notoken warga silit di sekitar gereja kami enda. Pasu-pasundu ya kerina lukini ulindu Tuhan. Gelah hijab kena litna rumah pertoton bas inganenda, litna kalak sitek bas inganenda, jadi pasu-pasu kini ulin manbana kerinana. Bagai bas bulan-bulan enda igejapkan kami cuaca si kurang baik enda pertoto kami kam Tuhan si mereka cuaca si mahuli, gelah banci kami terus ngelakukan kerina aktivitas kami. Jenarilah kami lupa notokan modraman GBKP, pasu-pasundu modraman GBKP, ibas ngaturkan kebijakan-kebijakan pelayanan ibas tengah-tengah GBKP enda. Jenari kerina BPMK, pandita-pandita, pasu-pasundu gelah kerina banci ngelakukan dahin pelayanan bagi sentudu rasura-surandu. Kerina kami simat bagin, ibas pelayanan ibadah kami warienda, baik koordinator, liturgos, pemusik, song leader, singisi pujian, bagai petugas multimedia, mari Tuhan pasu-pasundu kerina gelah arah pelayanan kami terpuji termuliakan. Bagendam Bapa pertoton pemindon kami, sekali waktu na idungi kami kebak tinenda, ibas sisa warienda pe kelang atendu tetap sinemani sinegu-negu kami. Bagendam pertoton pemindon kami, alamindu kami bas kekurangan salah dosa kami, sebab reh kami ngendeskan pertoton enda, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Mari si dungi kebak tinta, asa bancina ras kita kerina tedis. Mari sisakan perpadanan taman di bata alu respon Soria. Di bata persadakan isi jabu guna pekena-kena doni enda. Ibas empeteguhi perpadanan ta si puji Tuhan arah kitab denden 425.
paling kegulutan, berajari menahan supaya jadi salah. Adiras Yesus sedang menaukur tak diberi kebenaran hidup kuasana. Jauh mendake ukur rasa terceda, ukur memuri turaban shalom kentratana. Alam maase bikin berbeda damai, prosteria ukur menebat kebiayaan, paling kegulutan, berajari menahan supaya jadi salah. Ras kita toto bagini ajari Tuhan Yesus ninta degir toto ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu pabadiamin, rehmin kini rajandu, sehlamin pratendu bas dunia nda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris ndah enda, alemi salah kami. Bagini alemi kami salah kalak empat kami. Olamin kami baba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Mulihlah alu damai ras mejuah-juah, alokan pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahkan kam kubas kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa serasa lalap. Amin. Puji Tuhan, kebak tinta godung gundari bengket kita kubas paksa tenang si benakan. Bujur, jenari mungkin tah rekam ku sinaturang kami Grace Bruginting si pindah reh ku bas perpulungan tenda mungkin banci kam ku lebih tanda kendu bandu. Si Deban ku banci kundul, silakan. Shalom ras mejuah-juah kita kerina. Petandakan gelarku Grace Bruginting Beberebarus. Asalku Medan Nari, Gereja IGBKP kilometer 9 Jadi Meriah, Padang Bulan Medan. Gundari aku tading i Jatiwaringin, Pondok Gede. Bujur. Bujur, Mbak Banci kamu kundur. Jadi Gundari manbandu BPMR ngebaci tambahin tuh. Shalom, ras mejuah-juah man banta krina.
Perlebih sikatakan bujur mantuhan, erkiteken pasu-pasuna, maka ibadah ta ibas wari enda engkau banci erdalan alumahuli. Bagi isakan kami bujur man pandita sahabat peranginangin sehingga ndahkan katana. Bagi katakan kami bujur man tim live streaming. Bagi katakan kami bujur man tim musik, ras tim gugus tugas COVID. Bagi krinas kita si muat bagin ibas ibadah wari enda. Ibas gelar runggun gereja GBKP Pondok Gede, ikatakan kami bujur man moderamen GBKP sehingga mereka kesempatan man banta guna ngelai Tuhan melalui ibadah minggu channel moderamen GBKP ibas warisi sendah. Maka isapa kami kamkrina si mengikuti ibadah ibas channel moderamen GBKP, ikatakan kami mejuah-juah selamat wari minggu di bata si masu-masu kita krina. Bagi tetap si penanam-nanam kini ulin Tuhan, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Si pakaikan kata di bata singgo seh man banta ibas warienda, ngarapan ras tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jadi ibas gelar runggun GBKP Pondok Gede, katakan kami menjuah-juah selamat wari minggu man banta krina. Bujur. Jadi sentami ndai kurang info kami. Jadi li sadanari si pindah reh ku gereja tenda di sektor Karmel nari. Adi ikut kamu ke batin mungkin banci kam reh kulubenda gelah si petandakan. Bujur, shalom, mejojua pertandakan kami, gelarku Wilmenta Singarimbun, penggelaran Bapak Lea Singarimbun, bebere tarigan, kempu iting, ndahara kami, nande bas jabu, Irawati Brusembiring, beberena bangun, anak di tengah jabu sada, enda tergelar Eleanor Pioneta Brusingarimbun. Kami tading i Dirgantara Telu, Jalan Sangkuni nomor Pitu 2 Siwah. Kami pindahan arah GPKP Pasar Pitu Padang Bulan Medan. Kami masuk ku sektor Karmel. Endam perkenalan kami bujur menjuah-juah. Jadi penggelaran itu Bapak Lea Singarimbun ya. Bujur banci kamu kundur.
kuasa